rero akaba ari akarasisi k'ingabo z'igihugu kabisa igenda yerekana kabisa akarasisi kabisa karyoshye kameze neza cyane nyuma y'uko ikipe ya APR imaze gutsinda ikipe ya Musanze ibitego igera kuri 3-1. Ingabo z'igihugu rero hano zikaba ziri mu karasisi keza cyane yolololololo oh my god karasisi k'ingabo z'u Rwanda agenda baririmba batinya gukandagira mu kibuga cy'ikasi gitutu ariko bagenda bazenguruka stade yose ariko tuberekana hagati mu kibuga imiteguro ni yose kipe ya APR igiye kuzana igikombe kabisa kukimurika hano mu bafana ndetse n'abandi bagiye batandukanye tubabwira ko turi kumwe n'abahanzi guturuka mu gihugu cy'Ubugande nka Joseph Chameleone ndetse n'abandi basitari baremereye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ibintu n'urucabana rero kabisa no kuri stade Amahoro ikipe y'ingabo kabisa igenda itanga ibyishimo ari ikipe y'abakira mu kibuga cy'ikasi rero akaba ari akarasisi k'ingabo z'igihugu kabisa igenda yerekana kabisa akarasisi kabisa karyoshye kameze neza cyane nyuma y'uko ikipe ya APR imaze gutsinda ikipe ya Musanze ibitego igera kuri 3-1. Ingabo z'igihugu rero hano zikaba ziri mu karasisi keza cyane yolololololo oh my god karasisi k'ingabo z'u Rwanda agenda baririmba batinya gukandagira mu kibuga cy'ikasi gitutu ariko bagenda bazenguruka stade yose ariko tuberekana hagati mu kibuga imiteguro ni yose kipe ya APR igiye kuzana igikombe kabisa kukimurika hano mu bafana ndetse n'abandi bagiye batandukanye tubabwira ko turi kumwe n'abahanzi guturuka mu gihugu cy'Ubugande nka Joseph Chameleone ndetse n'abandi basitari baremereye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ibintu n'urucabana rero kabisa no kuri stade Amahoro ikipe y'ingabo kabisa igenda itanga ibyishimo ari ikipe y'abakira mu kibuga cy'ikasi
yuko ikipe ya APR imaze gutsinda ikipe ya Musanze ibitego igera kuri 3-1. Ingabo z'igihugu rero hano zikaba ziri mu karasisi keza cyane. Yo lololololo, oh my god. Karasisi k'ingabo z'u Rwanda. Agenda baririmba batinya gukandagira mu kibuga kikasi igitutu, ariko bagenda bazenguruka stade yose, ariko tubereka no hagati mu kibuga imiteguro ni yose. Kipe ya APR igiye kuzana igikombe kabisa ku kimurika hano mu bafana ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Tubabwira ko turi kumwe n'abahanzi guturuka mu gihugu cy'Ubugande nka Joseph Chameleone ndetse n'abandi basitari baremereye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu n'uruca abana rero kabisa hano kuri stade Amahoro. Ikipe y'ingabo kabisa igenda itanga ibyishimo. Korera akaba ari akarasisi k'ingabo z'igihugu kabisa, igenda yerekana kabisa karasisi kabisa karyoshye kameze neza cyane. Nyuma yuko ikipe ya APR imaze gutsinda ikipe ya Musanze ibitego igera kuri 3-1. Ingabo z'igihugu rero hano zikaba ziri mu karasisi keza cyane. Yo lololololo, oh my god. Karasisi k'ingabo z'u Rwanda. Agenda baririmba batinya gukandagira mu kibuga kikasi igitutu, ariko bagenda bazenguruka stade yose, ariko tubereka no hagati mu kibuga imiteguro ni yose. Kipe ya APR igiye kuzana igikombe kabisa ku kimurika hano mu bafana ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Tubabwira ko turi kumwe n'abahanzi guturuka mu gihugu cy'Ubugande nka Joseph Chameleone ndetse n'abandi basitari baremereye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibintu n'uruca abana rero kabisa hano kuri stade Amahoro. Ikipe y'ingabo kabisa igenda itanga ibyishimo.